Chinese Communist Party is a threat to democracy in Europe the Ghana ge chidete nyamshi nanken Suzusa Anna Francis lake Ghana gigab dinyi marsho tsokpe wala shung zingyong chidan dini Europe ki mangzu tang Asia mangzu Samling ki mangzu nyaga chayuba Asia rawan huti kala dejo na watang Tenya Ghana shungi mangzu tang zhuwami yutobdan timgi wangyu la metenbe shungzin chedan shik lakdar cheba di Samling nang shungzin lamlu chijing tang mindawa shen chik burdun cheba ni Ghana rangi ki kelen chebe taduble yonsu doba shidu gyuryoba reche sungudu Gechi tsongtun ta gesung so ki tudun tang suegyun lamlu so kanda mitunbe Ghana rangi ki gyage ki siju peshinba dini gegab ki tanzamzam mimbar Europe ki tsongtun dikzu kage nang tsongtun ki koga pola zhuwa tang Ghana ki tage dencha ki timlo wo ne Europe ki tsongle kala koga meba sobe tsoshu chenpuchung yoba Ghana na tsongtun yerken Europe tunso kyabkong tsongle dikzu jikdong dunga yi nyamtun penchu dikzu ki shimchu nyendoshi nyalam dunbe na yobe na ko yobre Ya America San Diego California zula lobchin ki turab nishu tsachi be Ghana de zentang Ghana ta ari dewa tashib nangken Asia jizo nigi nyamre tone Ghana ki kajo sabar le kogab ta nyanzab shebe nyendochi tuen yobe nang Ghana nangkui ki sidun tang zhuwami topdang magdun so tunzen chega gedu ye ne Ghana ki perimla yishib na yobre Nyendo tsomdi ki ledun nang gengur sheken kone Susan Shark lani California zula lobchin ki San Diego yenla ki turab nishu tsachi be Ghana tenne shebe dezen ki tsokzu tang Chikdong gyo gubju gobdu ne chilu nidong par Amerike chiksi legung ki shar Asia dan shidi gyatsu dezen ki na chongchi lero shenbe gengur she nyongken shi ibare Kongki nidong nishu tsanyi lor Xi Jinping la sinzin ki leyun sumba topgyu rewa shidu chebu yoba sungu dola There might have been a lot more controversy about it if we hadn't had COVID. Tadechar zamlin nandu toyib neyam di chume na Ghana ki marsho tsokchen ting nishu pa nidong nishu tsanyi lor pechin tu tsobe kab Xi Jinping ki wangja mutu zingyu tola tiwa tang nyoklen yongsiba yina yang toyib neyam di kab Xi Jinping ki goti ki ledun ca tsubu chung yoba di tang kade langyen yobe penri la marsho ki dikshi mingto ne dongde tongwa tang Xi Jinping ki kala tsikhen namla kone ta chaga so tete wangja saten tu suyo yoba re che tejo nangdu Nyantuyo na zhuwa miye topdangi netun di chikdonggubi gechu gegulor nanti gomuchi tangchen ki mesuyo takchur chenpyo je Ghana marsho shungi chimang la tangzin ta taknoy shuk chesho chesa di pyo tang shar Turkistan nang laktar che yoba sedyo na yoba re I don't see any sign of flexibility. Ghana sinzi Xi Jinping ki pyo ki kanyo segyu tola koi yangsu tongkyu namgyur dinda kanya tunga meching Jiang Zemin ki turab kapta durna Xi Jinping ki pyo ki sato do wangja tempo soju di netun nangmashido ngunzi chishinba re che sungudu. The best remedy is for the liberal democratic countries of the world to form a closer alliance. Ghana ki kacho shebe nyedo somti nangken Asia jizo ki Ghana da ari delam dezen ki tsokso Orville Shell la ki dila donlen che gobe tamlam chik yoba ni zamlina mangzo kuyangi yegab tuncho yoba nam nyamre ge tone tablam döngoba re che sungudu. Tadechar Ghana rangi ki yegab gyongdan di zamlin shenla kyabe chebe duishido nyamshiba tsuyo ngunzi chigi yojing We need to know what we want from China. Ghana ki kacho kanto gyugi yome sebu shedo chebe to Ghana sanne zamlin mimala kare dugi yoba di sebu shedo chebe wone Ghana nyamdo zamlin ki telam sogoba di kaya chebu yinba zazusa la ki tejo nangdu. Nyeba diksho nangge pasan tunde la tang sargo chukdi shuken te shuken yin.